Daging Sokhia halor kijaklia gebatuat man kesni bakajing berat pathar kipat ba kijaklia shakiwa bat kiwa duit. Kari Boy Youth Federation RBYF Sning Circle kalashim daga senjam ban pen kuat ikawa umran. Kabdeiru kawen giwa kablarim haganega distrik. Kipai ba nong shnong ko umran kamtam kathanong po gijupenan kami ganagawa nagbentak umbam umdi ban sum bansat managasngi ndrei kabasngokya kalong bakat banang mi kisngi ganagawa kelas sedang ban buon di kijaklia nagadaw gajing berat pathar kijaklia gipat ba nonglet nongwan baleng bagi dukan kebadan harut jong ganagawa hadin gajing syam ganagawa kelanang sniudur bat kenang banadai ganagawa bagan lat nak ban kelalong kumkawa umkra bat kumju banadai gidokha na kaliang ginong ngelam bagi dikot jong ke RBYF Sning Circle kilapen kuat ikanagawa. Habakran kinong patay kubor hadin balapen kuat ikanagawa uba Devan Warjri presiden ke RBYF Sning Circle. Ulapen pau bagan jingmi jong kenegeseng ban pen kuat ikawa umran kadege senjam ban pen pau pat ba ahlor kejinglong kordor jong kenegawa umran. Ha kebakum kinong ngelam keseng bagi dikot kilami lang ban pen kuat ya berok cilenter jong kenegawa. Daga batam bat lum sijaka kibitor bagi plastik bagi jabok jaban kibalas akut hasil lenter jong kenegawa. Syusyuk na kaliang ke RBYF Sning Circle kalapan nega jinget trailang jong kidor barsnong kiseng long kemi kiseng samla bopher kibaran hasil lenter jong kenegawa umran. Bakin mi syakmat bat naik ke jinget trailang ha ke banyada ya kenegawa. Ke kini jadi di bentang ke ba ki wa kenegawa umran jadi ke ba lajak dia pelat ini mar kita kadang ke RBYF kami kesini ke sim kini ke bentang mau ban penkuat nang menlak internet tak ke kuat ke suba namar ba balong hi mentang ni nampak bagan kenegawa kanlong kawa kumha wa umkha namar ba ba ti tidak ayat yanti na ke por gitu ke bentang jingkiang kenegawa umkha ti nyut balane anto la bun lagi benai kamdon ke jingki kuat ini bat kumba kalong mentang ni iba nakaliang ga sarkar ko silkia ro kabide bakani ka wa rasna hati lai benta ya kadam ban yada ya kujing jabo ban tenne ya ki jabo si jaka kenang ba si jabo kinam put kinam sata pelak ya ka wa mran ke kadi kajing ni suban ai kublai nakaliang jong kaseng ya ka sarkar bagwa silkia ro ban pendit pinjang ya kini kidam tiba kilang yak mat hada jing tre jong ki namar ba kadi ka musim gedungki umno ban wanra lani ban tengkai ya kamariang gedung kamtam ya kini kawa kabang ditip bat ba la banana magini di benta jong ka usmin gedung bat haga di kupon nga kerpat ro ya ka dorbar sinong kini baro tiba hak kini ka wa umran namar ka wa umran gedon ya kumba ndrung kini sinong dengan kerpat di dorbar sinong baro bakin silpialang umno ban penek rusak ya ke kuat ke suba umno ban tengkai ya ki do wa bat nga terpat ya ki seng nong kini sinong ki seng samla sinong bagi ni tre lengkap bagi keseng umno ban wanra ya ke kuat ke suba bat do kenju ban ai ke dingi tre lang namar ba nin kwa ba ya kene ka wa lane kamariang ke jongi hapo ka them ribhoi di ke jongi kanong ke bajakya habaro di liang ke dini mar kata kadau ni terpat iti baro pinong song ro geduk ekor nadu ti song dukan nadu ti balik lawan hamtam gitu dikali ti basyat maniasyat maniatiu ane pinong lek lawan ti ba lek lawan leng ba jong gene ke surok national highway nomor ba bunsian di jebret di nyot tinyar di jongki hamtam kita di bentang di sarum di bomdan yeng mensan hakum gitu ke jaka ti bon haji nyot ti bala brat lagi breu di basuan ti bala wan ya inti ke tentang kerpat iti baro ti paitba nong song sinong jong gane ke temri boy bayat nang ba wat yaki bar jelaru tunjuk balayat nang ba nagani ka surok bakin tengkai bakin tenek usa ya ke kut subabat ban yada na kinu ki jinjabo ki bala se ban long ya ka jinjot ya ki do wa bat ro ban long ke jinjot ya ka dikot insya jong ki breu ke dene mar kata kadang ni kloy ban terpat yaki baro ba yaki dorbar sinong ni seng sama sinong ki seng long kini bat ikiwi ro ki sang ki badon hapok sinong thau bagi ni trailang na benta ban wanra ya ka jingkut ki babra